Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kynhun Syntiat jong sarkar Russia kalak sengi Uwei kalakam kala Ïohkem Uwei Dkhot ka ISIS ubala Thmu wan India ban Dkhot ikajing jong Uwei Nongïalam dah kebapan betai dau bom. Au kurwa kubor ke Federal Security Service lani FSB kalong bakala bat iu Dkhot jong katai Kynhun pentrim balatip kum ke Islamic State bat kini ke Kynhun kadai ke balasya nyau bean Russia. Laong ru bautai balasya kem udai nong song snong jong kawai gari na Central Asia ubala Thmu ban betai dau bom ban shim ikajing jong Uwei ni Nongïalam san pertai ha India. Shu laong bauladon Uwei ubari kat bau dangsa ha Turkey ha pedeng ke benai yayong haduk jeliu arajar arpuar ubala syak penrung Dkhot jaka Kynhun ISIS kumu suicide bomber lade uriu kendu nolor kata laong bautai uriu pentriang bala syak kem layok jikai naga ISIS lingba ke Telegram Messenger bat ulai kendu ru economic khmat ke ISIS ha Istanbul hadin kini ke utai uriu pentriam ula bam smai banlong unong bot jong Amir lane Nongïalam ke ISIS laong ru bala pha EU ban lek Russia ban pendap ikot kisla hashwa bun lek India ban shim na ikajing jong Uwei Nongïalam dah kebapan betai dau bom.